Sokusuka omkhulu umsindo kuma-social platforms noma kuma-social media after i-Nedbank noma abaphathi bakhona baveza ukuthi i-final ye-Nedbank Cup izodlalelwa eThekwini yabo eMoses Mabhida. So iy'hlwele ey'ningi noma abalandeli abaningi base-South Africa bakhala ngendaba yokuthi wonke ama-final adlalela eThekwini, amanye ama-city noma amanye amadorobha kungani ibhola lingadlaleli khona lingathatha libekwe khona. Nabo bayafuna ukubukela ibhola elisezingeni eliphezulu lase-South Africa, especially ama-final ngoba-ke ama-final yiwo athandwa ama-team kakhulu noma ihlwele kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi khona nje ozoliphakamisa indebe makuphela leyo match leyo. Asiyichazeke lento leyo ukuthi kuza kanjani iTheku ukuthi li-hoste ama-final angaka especially wama-Nedbank Cup noma amanye ama-final wama-cup competitions. Yabo siyichaze lento leyo ukuthi abantu bayi-understand ukuthi iza kanjani. Iy'hlwele zingathanda ukuthi mhlampe i-final ye-Nedbank Cup ibe sePolokwane, ibe se-Eastern Cape, ibe seLimpopo, ibe se-Gauteng, ibe ko-North West, ibe ko-Mpumalanga. But-ke ukuze i-final ifike lapho kumele ikhulu noma abaphathi noma u-government, uhulumeni wakuleyo ndawo a-applye kuma-sponsors ukuthi uyafuna ukuyi-hosta leyo final leyo. So before kuqala nje competition abantu balethe iy'celo zabo ku-Nedbank noma whatever le competition edlalayo kuthiwa okay idorobha lethu liyafisa kuyi-hosta, and then-ke bayibange-ke mhlampe namanye amadolobha yabo. At the end of the day ngicabanga ukuthi imali vele ekhishwayo ukuthi yabona njengoba i-Nedbank sponsor i-Nedbank Cup kanje yiyo enama 100% rights, but-ke they are able to sell ama-rights kuma-provinces ukuthi okay wena uzohosta le match le yabo. So sifika kanjani-ke la ukuthi iDurban njalo isikhathi esiningi ihosta lama-final lawa, njengoba kuyabonakala ukuthi i-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs badinga vele ukudlalela e-Soccer City noma enkundleni enkulu kakhulu because banama-fans amaningi yabo. iDurban-ke as uhulumeni noma ugovernment wakhona bayayikhipha imali, ba-investe imali enkulu ekuhosteni lama-games lawa amakhulu, especially ama-final. Uze washo omunye wakhona part of uhulumeni wakhona lapha eDurban noma eKZN wathi bona bafuna ukuwahosta wonke ama-final wama-cup, wonke bawafuna lapha eThekwini ngoba bayazi ukuthi okay iTheku kumele uhosta leyo final leyo. Cabanga nje kusuka abantu all over the country beze eThekwini, kusho ukuthi umnotho weTheku uyakhuphuka ngaleyo weekend leyo, ngalezo iy'nsuku nje impela kuza abantu abaningi kakhulu, cishe kufane ngathi ukhisimusi kanti akusiwo ukhisimusi yabo. So kukhishwa ama-million bafowethu, kukhishwa ama-millions ukuthi i-Nedbank Cup ihambe iyodlalela eThekwini. Ukuthi nje i-Pirates njengoba i-Pirates idlala ne-Chiefs kuyimeshi engaka, cabanga nje i-country yonke abantu bosuka ey'ndaweni ey'hlukahlukene baye eThekwini bobhukha amahhotela khona, iy'moto eziyobe ziye eThekwini. Zonke lezo zinto lezo zikhulisa i-economy noma umnotho wakuleyo province leyo yabo. So abanye ngicabanga ukuthi iTheku libashaya ngoba vele likhiphe imali engcono yabo. Angithi niya-compete phela ukuthi ubani ozowina ukuthi akwazi ukuhosta le cup competition lena. And lento le ayenzeki njengoba i-Pirates ne-Chiefs seyifika ku-final, yenziwe kudala kungakaziwa nokuthi obani abazodlala i-final. Already sokuyaziwa ukuthi iliphi idorobha elizokwazi ukuhosta i-final yale cup elidlalelwayo yabo. So lucky enough this year na-ke Kaizer Chiefs and Orlando Pirates, two biggest teams in South Africa. Obviously-ke ama-fans from all over the country azobalibangise kuphi lena eThekwini-ke. So ingakho-ke iTheku likwazi ukuwina nokuhosta ama-final angaka because bayayikhipha imali, baya-investa kuleyo cup competition leyo ukuthi ikwazi ukubanika-ke leyo cup competition yabo. Kwesinye isikhathi phela ungayikhipha imali ukuthi uhoste i-final, ekugcineni thola ukuthi i-final kudlala i-Stellenbosch neSikhukhune. Yabona ukuthi ama-investors aluzile ngempela, yabona aluzile ngoba akekho umuntu, iningi labantu ngeke liye stadium kuyobukela lawo ma-team lawo ethu ngoba wanazo iy'hlwele ey'nkulu. But isikhathi esiningi nje ku-final makudlala ama-team amakhulu, obvious ama-investor akazo-regain imali because they are able to sell ama-rights, they are able to make more money ngoba ama-fans amaningi azoya e-stadium ayobukela le game lena yabo. So amanye ama-province-ke nawo ayazama ukuthi yabona afuna ukuhosta ama-games, but uthola ukuthi iTheku liyabashaya nge-marketing, liyabashaya futhi nangemali eliyifakayo noma eliyivezayo or eliyikhiphayo ukuthi thina siyafuna ngempela futhi siyimisele ukuhosta le final lena yabo. But-ke this time around iTheku lishaya i-jackpot ngempela ngoba ama-team awu-2 abaluleke kangaka ku-history South African football yiwona ayodlalela le cup leli.
i-country yonke yobe divided kuyobonakala ngempela ukuthi obani ikhokho ze-Nedbank Cup. Orlando Pirates ifuna ukuphinda futhi iwine ngoba yiba ama-defending champions ale cup leli, sobona ukuthi izohamba kanjani against i-Kaizer Chiefs le eThekwini madoda. Hey kuyoba nzima. Moses Mabhida, hayi